Biotic TV. Bye kaze bakunzi ba Biotic TV, abakunzi bacu bari hirya no hino ku isi, reka mbakire hano kuri Biotic TV. Ni wa mwanya tubageza amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Amakuru yacu rero reka tuyahere hano mu gihugu cy'u Rwanda, tugiye mu karere ka Gatsibo tubabwire ko bahangayikishijwe n'abahisha ko bafite sida bakajya gufatira imiti ahandi. Bamwe mu baturage bo mu karere ka Gatsibo bahangayikishijwe na bagenzi babo abahisha ko banduye virusi itera sida bagatinya gufatira imiti hafi yaho batuye, ahubwo bakajya kuyifatira mu tundi turere. Bakagaragaza ko bashobora gukwirakwiza ubwandu bushya mu buryo bworoshye. Ibi babigarutseho kuri uyu wa gatandatu tariki ya 18 ubwo mu murenge wa Kiramuruzi haberaga ubukangurambaga bwo kwirinda virusi itera sida. Ni ubukangurambaga bukorwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bufatanye na Street Foundation Rwanda yatewe inkunga na Abot. Abaturage baganiriye n'igihe bavuze ko muri aka karere hakigaragara abantu benshi cyane abasirimutse banga gufatira imiti ya virusi itera sida hafi yabo bakajya kuyifatira mu tundi turere turimo Kayonza, Rwamagana, Nyagatare, hakaba n'abajya mu mujyi wa Kigali. Ni ikibazo kibahangayikishije kuko ngo niba umuntu yaranduye virusi itera sida ntashake ko bimenyekana ngo bishobora gutuma akomeza gukwirakwiza ubwandu bushya mu bandi benshi kuko baba batabizi. Nzabona ikuze Manuel ukorera mu karere ka Gatsibo ariko atuye mu karere ka Nyagatare yavuze ko aza abantu benshi bava mu karere ka Gatsibo bakajya gufatira imiti ya virusi itera sida mu karere ka Nyagatare, agasanga biterwa n'uko gutinya ko abantu babaha akato. Yagize ati impamvu mbona zituma banga gufatira imiti naha no gutinya ko abaturanyi babaha akato, bati dore runaka yaranduye buriya ni nyakwigendera agiye gupfa, bigaturuka kuri izo mpamvu bagatinya kwerekana ko bafite virusi itera sida. Kugira ngo bicike nuko leta yakomeza kongera ubukangurambaga, abafite virusi itera sida batanga ubuhamya, abafite imyumvire mibi bazagenda bagabanuka. Karisa Korode utuye mu kagari ka Nyabisindu mu murenge wa Kiramuruzi yavuze ko kenshi abantu biyita basirimutse usanga batinya gufatira imiti hafi yaho batuye kubwo gutinya abaturanyi babo ko babimenya. Uwizeyimana Joseline utuye mu kagari ka Gakenke mu murenge wa Kiramuruzi we yagize ati abenshi baba bafite isoni kandi ntabwo biteye isoni. Leta niyongere ubukangurambaga yaba abafite virusi itera sida cyangwa se no ku bandi baturage batayirwaye kuko haracyari abantu babona umuntu ufata imiti bakamuha akato. Umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage Mukamana Marceline yavuze ko iki kibazo bakizi kandi ko basanga giteye inkeke. Yagize ati nibyo koko icyo kibazo turakibona mu bigo nderabuzima byose aho usanga dufite abaturuka ahandi, natwe mu karere ka Gatsibo hari abantu twakira baturutse mu tundi turere, natwe tukagira abava mu karere kacu bakajya gufatira imiti ahandi. Ibyo rero ni ibintu bigendanye n'imyumvire iri hasi, buriya umuntu we aba yamaze kwiha akato, kandi mu gihugu cyacu umuntu ufite virusi itera sida ni umuntu nk'abandi. Vice Mayor Mukamana yakomeje avuga ko kuri ubu bari gushishikariza abantu kumva ko bafatira imiti hafi yabo batarinze gukora ingendo ndende. Yakomeje avuga ko abantu bakunze kwihisha iyo bagiye gufata imiti ya virusi itera sida, kenshi usanga ari nabo bakunze gukwirakwiza ubwandu bushya kuko baba bananiwe kwiyakira badakeneye ko abantu bamenya ko banduye. Uyu muyobozi yakomeje avuga ko imibare minini ari y'abantu bananiwe kwiyakira batifuza ko abantu bamenya ko banduye virusi itera sida. Yavuze ko nta bibazo byinshi by'abantu bahabwa akato bafite nubwo bakomeje gushishikariza abaturage ko badakwiriye kubaha akato. Imibare itangwa na RBC igaragaza ko abantu 219 aribo bafata imiti ya virusi itera sida mu Rwanda. Ubwandu buri kuri 3% mu gihe ubwandu bushya ari abantu 8 ku 1,000. Mu yandi makuru reka tubabwire ko Gasake Werarisi wari warakatiwe burundu akaza gutoroka yatawe muri yombi. Gasake Werarisi w'imyaka 73 wari warakatiwe n'inkiko ya Gacaca igifungo cya burundu ariko akaza gutoroka akajya mu gihugu cya Uganda ubwo yari yongeye kugaruka mu Rwanda. Inzego z'umutekano zamufatiye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Masaka, akagari ka Gako mu mudugudu wa Rebero.
ubwo Gasake yavaga mu Rwanda yahise yerekeza mu gihugu cya Uganda ahita ahindura amazina, ubu akaba yarasigaye yitwa Matesasira Welarisi Gasachi nk'uko bigaragara mu byangombwa agenderaho yafatiye mu gihugu cya Uganda. Amakuru atangwa n'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu gihugu cya 1994 agaragaza ko Gasake yakoze Jenoside, abonye inkiko gacaca zitangiye ahita acika ajya muri Uganda, inkiko gacaca zikaba zaramukatiye burundu. Inzego z'umutekano zatangaje ko zataye muri yombi umuhungu we w'imyaka 40 witwa Shingiro Valeri kuko yari yaramukingiranye mu nzu atuyemo agatsemba agahakana ko nta muntu urimo. Ubwo bafatwaga tariki ya 15 Gicurasi 2024 bahise bashyikirizwa sitasiyo ya RIB ya Masaka mu gihe iperereza rigikomeje. Mu yandi makuru reka tubabwire ko hari umugabo wasiramuwe nabi bikanatuma ubukwe bwe bupfa, arasaba ubufasha. Umugabo wo mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro arasaba ubufasha bwo kugera mu Buhinde kugira ngo yongere gukurikiranwa n'abaganga baho ku ngaruka avuga ko yatewe n'amakosa yabaye ubwo yasiramurwaga muri 2012. Bica mu Makaja wo mu kagari ka Gitaraga mu murenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro, uyavuga ko muri 2012 aribwo yagannye ibitaro bya gisirikare bya Kanombe yitabiriye gahunda yo kwisiramuza, ngo byarakozwe ariko bigenda nabi bituma igitsina cye kitagikorana magingaya, ngo ubushake bwarabugira nk'undi wese muzima ariko igitsina cyo ntigifate umurego, ngo kibe cyashobora gukora imibonano mpuzabitsina ngo kubera amaraso ya ngombwa atakigeramo. Uyu muturage yandikiye Minisiteri y'Ubuzima mu bihe binyuranye, bigera ubwo mu mwaka wa 2022 Minisiteri y'Ubuzima yandikiye ibi bitaro ibasaba gukemura ikibazo cy'uyu muturage. Ibi bitaro byaramwakiriye byiyemeza kumukurikirana mu buvuzi akeneye, cyane ko nabyo byemeye ko ibihe ari kunyuramo ari ingaruka z'igikorwa cyabereye muri ibi bitaro cyo kwisiramuza. Ku itariki ya 19 z'ukwa 4 2023 uyu muturage yoherejwe mu gihugu cy'Ubuhinde ngo ahabwe ubuvuzi. Agezeyo abaganga basanga inyunganirangingo byari byitezwe ko ahabwa atariyo, bamuha imiti agaruka mu Rwanda ku itariki ya 5 z'ukwa 5 2023 agomba kuzasubirayo nyuma y'amezi 3 ngo ahabwe ya nyunganirangingo. Icyo gihe cyarageze, ibitaro bya Kanombe ntibyongera kumufasha ngo asubireyo, na n'ubu yabuze ubushobozi. Arasaba ubuvugizi ngo yongere abone uburyo bwo gusubira mu Buhinde. Umuyobozi w'ibitaro bya gisirikare bya Kanombe Brigadier General Dr Eugene Ngoga avuga ko kuri ubu uyu muturage yahawe gahunda yo kuzasubira mu Buhinde nyuma y'amezi 3, bitavuze ko ari ihame ntakuka ku buryo abaganga bandi batakomeza kumukurikirana. Agaragaza ko hari abaganga mu bitaro bya Kanombe bashinzwe kumwitaho, kari nabo bazemeza niba agomba gusubira mu Buhinde, akaba ari bwo yazafashwa kugerayo. Uyu mugabo kuri ubu ufite imyaka 40 y'amavuko, ibi byabaye ari mu kigero cy'imyaka 28 yitegura gushinga urugo, yari amaze gusaba no gukwa. Nyuma bibaye uku ntibyaba bigikunze ko indi misango ikomeza, n'uwo yari yarasabye yishakiye undi. Itegeko rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi mu ngingo yaryo ya 5 hateganya ko umurwayi cyangwa se umuntu wese uhabwa ibikorwa by'ubuvuzi afite uburenganzira bwo kutabangamirwa n'imikorere mibi mu buvuzi n'ingaruka mbi cyangwa se amakosa akorerwa ahatangirwa ibikorwa by'ubuvuzi. Rinagena ko kandi ko umurwayi agomba guhabwa ibikorwa by'ubuvuzi birimo ku gipimo cyemewe kigenwa na Minisitiri ufite ubuzima mu nshingano ze. Ku ngingo yaryo ya 13 ho havuga ko uwahuye n'ingaruka zituruka ku buvuzi afite uburenganzira bwo kuregera indishyi mu gihe cyose isano riri hagati y'ingaruka n'ubuvuzi bigaragaye. Mu yandi makuru reka tujye mu gihugu cya Taiwan, tubabwire ko inteko rusange y'abadepite muri Taiwan ntabwo yarangiye neza ku wa 5 tariki ya 17 Gicurasi nyuma y'imirwano yasize 8 bakomeretse mu gihe umwe yajyanwe mu bitaro. Imirwano yaturutse ku itegeko ritavugwaho rumwe n'abadepite bari kwigaho ryo gusabira ibihano abadepite bakoresha imvugo z'ibinyoma mu nteko no gusaba uburenganzira bwisumbuye ngo inteko irusheho kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Ni ingingo zitavugwaho rumwe na mbere y'inteko rusange, ariko ubwo bari bageze mu nteko byarushijeho kuba bibi. Impaka zimaze kuba nyinshi, amashusho yafatiwe imbere mu nteko agaragaza bamwe mu badepite bakubita ibipfunsi bagenzi babo, abandi baterura intebe bakazitera abo batumva ibintu kimwe. Amashyaka yarahanganye muri iyo karundura ni Democracy Progressive Party rya Perezida Ray Nchingite urahira kuri uyu wa
mbere. Ab'ishyaka ritavuga rumwe na leta Kuomintangi n'ishyaka Taiwan People's Party, umudepite umwe wa DPP yajyanwe mu bitaro kubera intebe yakubiswe mu mutwe na mugenzi we. Ishyaka rya DPP rishinja Kuomintangi ubunyamusozi no kuzana mu nteko inshinga amategeko ibidashinga kandi ikaba itubahiriza uburyo busanzwe amategeko anyuzwamo ngo yemezwe. Reka mbashimire mwe twabanye muri aya makuru, mukomeze muryoherwe n'ibiganiro Bytic TV bategurira. Mwari muri kumwe nanjye Wela Joseline Padijo, ndabakunda. Bytic TV.